Hello everyone. I Rabichandra Konthoujam. Mayam, ngasigi video sidi mamang thagat chakiba Meghalaya trip ki first part gi continuation ne mamang gi doing review or seeing view. Dutardi mayam ngasigi video se mayam punna hominar se. Amu da bini sinaga nanda gari. Mamang gi part 1 bokta hoido lunch matam buk thagat chakre aido. Aduga sisine hek lunch story bidugi nakan da mafam da mamang da laiba spot ne. Aduga sida lae. Mafam ji am sangna kumdai sidi. Aduga sigi falls indi am phajare. Game matam namna video do lap denga ga den phajai adugi photo phajana uda ba no mangjan bagi hai tare ko. Ani sigi ani yenge. Do sigi je loira karak pa dudi phajare. Seven sisters falls ga ni. Mogi falls ayamana Meghalaya gi waterfall akani ko. Do sigi di phadi phajai hi. Well, makata ba spot ang chara. Sina mouse me cave the mouse my cave ne mai amna talented oiba isai saknar le me. Ko cave manung da change hoje. Sina kai si mouse Cave se sing ju khaga thumme manung ji sing khaga chele nong ju khaga chui aduga yamna khu part sha we chat pa yamna akhu ba da lit laga changwa pham je yaw. Sina thola ka dore yawram dai oi. Kai uda. Mi mamna khuna lauraga maina khara nga le me mayam me launari south long gi male laiba touristing jena. Mi tourist what de chille dum fen thok le ju lai launari. Hindong ma le si hang sigi thang ma chang koi yam launari. Ade koi chi mafam si dagi so amuk thoklak na ba tawrage kata ba mafam madam unexpected mafam sa amuk lae si mafam si hek chang ma kan da koi chai da leiba tum kai lei ga kai ga tharaga tum mai shem ba garden oi mai happy tawi bo lei ka di yam pang adi thade adu chang jela kan da yam phajaba falls am le me mai si ji ki tariba falls se seven sister fall do ki adugi part am na have go lap na seven sister fall yeng ba ki mafam di lay ko adu chatlu ye dudi nong mang bagi kemu hodi ka ba kumba wa ba han letre som le saman ji no bây giờ đây giờ khơi pung kia ta ra nói gari chỉ tập ní gari chỉ tập ní anh mà khai ta đó đấy thì mà không mà anh không được vào lòng người ta ngoài đây cái mấy thầu của nó thôi đi luôn chỉ thùng cái tôi cá răng gì Siapa ada juga. Jadi memang si Muhammad itu lagi amu apa mana udah nama tahu lagi ya? Tiang dan apa? Terus ada ngan nak ini. Jadi let's go. Memang si Muhammad jadi khabaga balaga. Aina khali siga nangna khali duga ani se manai tawum do ba male ko ji mayam puna changmin ros ai u male dugo mun so yin da u ren da ba where to cafe this is 1 and 3 and exit cave.
ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯎꯁ ꯃꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯈꯨꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯔꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯩꯕ ꯀꯦꯞ ꯃꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯊꯦꯡꯁꯨ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯦꯅ ꯂꯥꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ